Gospodine komandante, četa Obre spremna za svečanu obavezu. Raportira Čaluk Zavud. Mirno! Zao! Zao! Gospodo borci, ja vas pozdravljam u svoje ime i u ime pripadnika opštinskog štaba obrane i zahvaljujem se na 100% odazivanju, odnosno svečano davanje zakletve. U to ime reći ću samo par riječi. Iako agresor svakodnevno nastoji uništiti što više ljudstva i materijalnih dobara, armija Bosne i Hercegovine iz dana u dan sve je jača i jača. Zato ne smijemo biti nijemi posmatrači svega onoga što se događa oko nas. I upravo stoga jedan vid našeg učestvovanja u tom jačanju armije jeste i ovaj današnji čin polaganja svečane obaveze koji je pred nama. Sada ćemo zajednički izgovarati tekst zakletve s tim što ću ja čitati tekst u dijelovima, a vi ćete ponavljati za mnom. Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenost i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine, da ću savjesno izvršavati sve obaveze i dužnosti pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, da ću braniti njenu slobodu i čast i u toj borbi istrajati. Gospodo borci, čestitam vam na datoj svečanoj obavezi. Bosne i Hercegovine i direktno se po komandnom vrhovnog štaba oružanih snaga BiH. To nam govori da je krajnji rok da se uozbiljimo i počnemo razmišljati o obrani naših života, života naših porodica, naših komšija i o oslobađanju Bosne i Hercegovine.